vang sit pu nat ta in tuni isupi ho chen naw loibul wang kho achan in le lo le isupio mi izat ham khat pi in a chan ki ta bina hi pu nat chu au me ti lo se ding ampon hi chung changa tu ni video in a sim khom ki di hi hi chi pungli jingkalam pungli vel dona thil su hi tin akisayin hi chi laya isupi ho chen na loibul wang kho a hin galmi te ho in aga bolu na wa hin in sagi akalhai ti jang omin in li jang akalhai ti jang omin in sagi jang ome ti jang omin tu lai chu news zat chom chom thulam lang atam ji za chun e hon jang in heti chun in li ham in sagi ham heta jang le in wang e ka la pi win gen thei ta in e bol ve ti chu hejing oitin he chelaya hin isopio mi thumin jong thina ana to win hi mi ni hi ji cha a heket hon layen choteng ta le hi chi azinu chun asunga hi naw cha yong akona la hi chi naw cha yong chu thasagi ho velbe ai na lai tin jong a ki se ne iti po na omai tam hi chalai a thi ho thum chu a khat na pu let khongam haukip son of manglun choteng ta le ani na pi tin mary haukip wife of pu let khongam haukip choteng ta le pu jangmin lal haukip son of sei kho haukip pu nat wang chu aum the zengen ni hi nu pa ayonin choteng ta le hi chi naw jong anei kun hun ai ta in naw cha yong chu thi thai igela ingai tu la hin mi thum se e tha pi a hi pon mi li ki thap ti nai asunga naw cha ma chu thi na atu ta ja chu mi li e tha pi ti na hin iti line na omitam iti po na omitam salam hui li in asaina chan lam kalanga nam sipai ho nakipat pharo hetai tu phul lang hi lam kalang ho na lam kai ungai hi aje chu KPI lang ho hi chan hung diu chu thel asa hin lam kalang to ki nai chai tan ipite lam do lam ka hon i bol cha de ham i gel de hi hi chi ka cha naga refuse ho igam sung na inam sungwa ilam hla na uwa cheng kui tapo hi jong le apalo hian ngai poi amo za usi ban su thiang utin azich amo information jai ithi thiu a hin a hoti lo le athi ama i jing di wai idia gal ta nams pe ho tuni kha imo thim na lai di ham akap ho jong pa cha min chi sang ka bel de ti thalam hui hi akona imo thek choi he chi chung changa hi ithi naw in khu I cha naw chung changa hi kuima alung lai pon het ma bang wa chi gam sui kuima lung lai ta lo he nang zona lung thai long mai the igam su din mon ja athi amang ani na agi be ki beijing alung hango zong a sei the hon dang a sei lung hang jiu iwanga ima cha ki khial na lo he chi ki khial ta sanga chu athi amang kibung be jing a hi he chi laya thalam hoi li in a sei ket na khat chom nakali nagahon itha tha jing diu mei thai chaga eke sep jing diu chom khat ipona diu ithang u tom ding ajing athai le athu ki chai ding adi le jingen ada la cha te khunung chan gya bui phat bui pi a ki salal jong ki lo hi athi ni khole condolence program ni kharam ega aman pi wale ki chai jing anu ban te hi poveni atha nom phat phale I tha ki diu ipona naw jong ki bang ki ding ai wanga chom khat la ki chai ke thi tu ni jing kala thite in sung adia ithite nu pa jong ada la cha te chaga di ta ake su do ta win anung thu ima cha home ke loading ai po na tai mei le gal hi ado no min imfar ida hlaule ki chai tan milong ho ta hin ta hi atha be ang ki do ki
pastor thum athau jong ama ho jong chim nai lo ki saw tin hi chi a hi in tha be na la edi oi cho teng ta le hi chung changa iso pyo thina chung changa chikim oginin ama en aphon do chu ipyam tile alung lailo na se na chu ipyam tile ku ki thing noi le in PCSO ho bol thai pen chu condemnation PR thi jawa condemn bo hi jing ai melma te wang chu thama sat halma sat hi jing e hwa to ke khile jing e thu a hat te i oi amu a hat te a sei thim a don but thip lama ki te thote a hat te hi bin a ki tha zo a ki hal ha pi zo pha le anung sanga theiloute na video kap le le thim te a thi ding ho thi chai pha le thang tom ki sa a iwang ima bol do di lo athat dinga ki gute thama sat ding gel ha thei lo te ki lagaw elo le pathin missa pathin nei kit lo pathin ki te hitabang in sung hitabang nam sung khusung chu even ai ibai lo di ham achi ding le agam ding chu ibep su ta yum chan I chon da melma attack dia older bol thailo thing noi lam kai hole thing noi thunun zo lo helbe CSO ki nei hole mi pi ibon wa iki eba chet na lo di hon ti chikimin aman asei choi aphun do choi chuting ta jong le pu pau za khumin ama in my open letter of request to pu PS how kip and pu samtin thang kip gen atin aman jong notice abole nei pu na jala pu pau khumi ase yong hi adi le jengin amana sei na chun milong meilhei michael narratives ubeina ding policy latest pena saying in May 13 2026 ni kho in hin kho manlu ta thum in a chanove pathin hlatcha za ta jong a hiwe la khat jong nga man lovin tuni ni kho June date 5 2026 in hin kho mi thu ichan ki tawe amo hi milham me mon nei lo anai kit na lai se ove ichi incident te ni apana hen mei reile milong te hin da ta reprobate ai lo wale renegade Mr. Lam jathang tha do ki peina in ei hole ei ho ki that in narrative ahung ha chi the tai nei ahung min thang lai ahung chal lai chi tu ni chanin diban aki bol zo lo dan in aum lo tan ka taw na num pen chu nana bol sal hon jong hi mai the hi jong le avelin tu phat min khana ki min sa movement hi pakeng lam tha thodin hung ki gyal theil hon la chan ka hin dei sa le kiang khat tup khat chole min khat bo se sa nahung din khom ni ule hi chi narrative sim thu e hole e ho ke kap tu in le lo ke hal tu e ti pau hi a sei thina dio opportunity mang hel dingai hi chi na bol hon lo lai si a e hin melma te hi narrative misinformation and disinformation sim thina space ai lo le platform na do pi jing thon tina la thei hang san jang aphanai hang la hang mama a hi ala e hin melma pan e thatta e man khat chai ki le tha zo lo na hang san ki ti hi rithing e bol ongai e tabang pan na be hang san na chu lam kai ki su lo strategy lo tactical ki chai den jing mei tabang hi ve ni lungsi ta in nang ni jong cynical kingdom hood hi chi hi hin tul koi thanen lang nampi policy di ta hin kyang thon ta din ti in kain temin se hil jong la ki ngai da moi te ti hi Mr. Pu pau da khup gui te in jong hi chung changa hi holim na abole nei kimin jong hi chil isu pyo thina chung le in le lo kyal na chung tuni thil sa hin condemn ain bol kit vin chu na ban in jong pu emele pu hawklet kip gyanin jong aman jong alung oilo na thuyong nastain as alanga lunghan na husan chu umjing ai heading kha chu CM lui bren sing ukyang ni ho hi ki thu piringa agun tu pa na CM haya hem chan anop khoma gal ki pani nago hon ga ki thu pi diu na deile naga kho ku ki ho to
kinai zo si center force nei koi pin ati bangin FNCC UNC UCM kuki ho kinai na khu ho zo si chu CRPF SSB akoi so gam pha na alung tu ugal hi ahin patoi tu aku kite ikle thu thailo naw hi ukyang ne te khozo si government sipai ato hi iboi naw len pe ni ku ai mo hi gal zona jong alang khan a hi di pon tu ai nampi ki thu khom phat wa hi phat kilem pet phat ini phau zo hi di isu me lo doi tu agal hi government a ko na pinam cha deputy CM lam kai na anungji BJP ku ki MLA wan galmi ukyang ni ho sipai to zo si la do ding ku ki ho ki hal ho ve la na nei ding sipai permanent post sa na dinga agon dio VV hol sam sa ho jong government until si bol ho jong action ala lo wa hi le gal kap ki pat ti ai tai gam na go ithupi sawin ku ki te gam hu bi ding hi igyal phau dai ti yong hi ita lang no be ni mei lei te to u cha thi sen khat a hi naw hi mei lei ten tang khul ho khunung chan ge ya dia a le phla naw chu ai ta in amani u cha tang khul ka cha naga ho hi alang khan age aki cha hi ta bin peng o hen lang hi jong le ka gam tin a vin tin a hen government a ko na gam tum wang chu am ho na aki cha hi ta bang hi ku ki te pathinin alang khan e ma pui da no hi gel pha lo lampia e pui a hi amisa in en bereng sing koma nangin valley kin hills a hin ti jong hi pathinin asei sa ta bang a hi bovin ki thuda na ki gel hon a hin inung vet na la thil ki dang ta khat choi he chi sa hin ha nun tin hang san tin mun tin aku ki ten gal in ve ipiji hidem naw sen ping din kon la hin naw so nat ki pan ji mo hi milong le tang khul liang mei ho jong hi pakai pathin til do hin te lung kham hi wen ni khat le adang amo ho jong e ho ta bang hom ni jong hom ding hi Israel te phat lai ho hi gel do wen lang aki hi na jong awm pon pathinin hita hen ati phal hijing hi azi apol beya e hin phin wa tu a ki do dia imu hitan ka cha na ga ho to hi aga mei lei to ki tho e wen ni khat le abung bu wa hang ki tung dio lampi jong ding hi ti hi ita lang no te hi isei do nom bine alang khana igele po na ta chi phiam ti la hen tu ni khoin igam sung le akiman ho jong e ha do pi nai lo hi cho te jong e bol jing ke hi cho ho jong e hal pi jing ke hi cho e tha jing ke na lai oi hi chi ki mang wal i gal bol ki mang wal jing i gam su po na ta khak cham athi amang ho jong alo i gam sung i buinaw i pyam khat case chu ki chai lo la case dang khat hung thlung ji chu case amma sa pa chu su fel hita hen lang abana case song hi kit hen lang hi chi ahum jong chu su fel na ninga pan la thei chi ki ding zo hi lew hen gel thei khat hen versan anai pena se dinga I pastor ho china case song ki chai lo lai so ting ta ai mi sa ki man ho case song ki chai lo lai I pastor ho case ibui piwa a ki chai lo lai ta I mi sa ho hung ki pana case ta khat kit amo case ibui piwa case ni ibui piu ti na ta cho ki chai lo lai to a case ta khat hung nong kit I chong hi hung ki chai lo lai din case thum nei dio adang tang ho chu ma hi anai pe na ho ka ga se hi ti a idin mun awm pa hi lai nat ta le chim cha yong le jingin hi chi tha ben gyal hoitin thil zo si thung zo aban bana su fela abana ki chamna ding helang ki do na ding la ipi bol ding jong le thil hel thung si hen lang hele gyal dan le hin kho jong hin num do min titin ka sei do ani iso pi ho tu ni achi amang in la lo kya lo pathinin a hing la ya pul do ho jong lung mo na thamo na pe lang ki tha na ho jong chi vet na len alim ka hin koi lo thu in vet ngam lo oi in la lo to a hal wa hi ti achu mei pum nung jong ata sanga mei nung jong ata sanga mim ki bol na hello oi ei ki bol na oi mim ki bol na lo oi tu ni a iso bi thi ho jong adala in sumi ta khosumi ta pathinin hamle wang bo hen lang ku ki cha te hin tu ni jingni kho thaini kho ve khang ve ipi generation hi jong le pathinin kha ve tinga le bol hin na le pachan na in pte hen lang tu khang lam vai hi hen lang tu khang lam kal ke du da lo gam sung
lam kai ki tup nei lo te hiu hen lang ke mit mozi nang mit mozi a buina itu wa hamsina itu hita jong le itu icha te khang ben pathinin ham lewang hin bu hen lang ikinet naw zo ipong do ben hi